angko current pila armo solar ni yar kono angko resli Tine ke Wakhinogor Burjonogor ni elakani simna tine haike biku khai tine or ye fer pai ang khajing mo saka tharatis bani je tini 35 ke block committee tongmani tharatis block tin PWA YPS tai Tibramotha muri ke block committee tongmani deputation leka je Tiprasa jagaro ke satok pito khaijago rap khaijago nana rokom khaijago abona tui rok wawi supurung ningtamo thana rok mutung Dini bagino omaina tini na singnango gera tisbalen gera diol mamba ke job to dis solution thamane tomo singje khaiman sa sing khai dongo tin Tibramotha bubagara ni sitte sing je mansa sing khai dongo je nangrang sa sing toba khai dongo tai toba khai tangne buskan phalogo otha to pidom ni against tine kai sik dabi na tui or tine ye fer ka kaisano o magurai kamuro omurpuro de dumping station thakena thangkubuni omun bani no kakina ni sarati zono sini de 35 ta block committee de tomani sarati go Tibramotha ni TWF ni tai YPF ni joto dagana sarati bani sin ni joto block o baksu daga SDM o baksu daga DM o sun sarati zono ini deputation deta o deputation de mani main reason kai Magurai kami ho illegally baje o dumping station khaine naimani o mono rubino se go deputation dot block dot AGM dot DM or like that tine sarati prana rogai tine haike khoranti saka biku punuka tomongno okokna jai ke basang salogo bunde hai nongni wan sumung digi rok thangno Tibramotha temo bihtar andolon thanai sin chairman sin bubagrani leadership